Relex je inovativni centar za prikupljanje i reciklažu tekstila. Osmišljen 2010. godine kao program ženskog centra Užice. Predstavlja rezultat prepoznatih potreba zapošljavanja žena iz ranjivih grupa i potreba lokalne zajednice za poboljšanjem kvaliteta sistema primarne selekcije otpada. Utemeljen je na saznanju da se tekstil ne koristi kao sirovina za reciklažu, iako učestvuje do 6% u ukupnom komunalnom otpadu. Mi sada idemo do Užica, tamo je naša Marija Nikitović. Marija, kako se to tekstil sve može iskoristiti? Saznaćemo za nekoliko trenutaka i kako se tekstil koristi i reciklira, ali najpre da vam predstavim svoju sagovornicu Marinu Tucović i Ženski centar Užice, čiji smo mi danas gosti. Marina, hvala vam što govorite za Euronews. Kao što rekoh, najpre da predstavimo našim gledaocima Ženski centar Užice. Dobar dan svima i veliki pozdrav za sve gledaoce Euronewsa. Ženski centar Užice je organizacija koja se 27 godina bavi osnaživanjem žena iz višestruko ranjivih grupa kroz dva programa. To je program za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i ekonomski program. Evo, 25. godina je godina jubileja, slavimo 10 godina programa za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i 15 godina programa za Retexa. Retex inače je naša ekonomska inicijativa koja je osmišljena pre 15 godina i ovde se bavimo, i inovativni smo i posle 15 godina, ali se bavimo prikupljanjem i reciklažom polovnog tekstila. Retex inače čine dve celine, jedna u skladu sa tim kakav tekstil dobijamo od građana. Jedna celina je humanitarni servis za doniranje i u okviru tog servisa mi na godišnjem nivou, ovo su podaci iz prošle godine, oko 130 socijalno ugroženih porodica i oko 30 pojedinaca i pojedinki podržimo i u kontinuitetu snabdevamo polovnim tekstilom. Trenutno se nalazimo u radionici za reciklažu polovnog tekstila. Naime, deo tekstila koji ne može da se donira ulazi u ovu radionicu i od njega nastaju novi proizvodi. Mi ovde vidimo lepe torbe, vidimo igračke, dakle Retex kao svoj primarni cilj ima upravo tu održivu ekonomiju, cirkularnu ekonomiju, gde obično završe, ko kupi ili kome se poklanjaju ove igračke i torbe? Proizvode koje mi ovde radimo, kao što se rekla, oni su raznoliki, ali naš bazični proizvod je ceger i pre svega to je promo torba koja je namenjena kako kompanijama, tako i institucijama, agencijama, srodnim organizacijama u okviru njihovog promotivnog dela rada. Pored toga, znači, naravno, svaki pojedinac, pojedinka koji su društveno odgovorni i koji imaju taj stil života gde je zaštita životne sredine i pogotovo održiva moda fokus, oni su naši stalni kupci. Možda neki od vaših sugrađana još uvek ne znaju da ovde u Ženskom centru Užice mogu da doniraju tekstil. Hoćete nam malo pojasniti na koji način? Pa mi smo dostupni svakog radnog dana od 8 do 16 časova. Svi naši sugrađani, ali i širom Zlatiborskog okruga, građani i građanke mogu kod nas da doniraju svoj polovni tekstil. To nije u pitanju samo garderoba, to je u pitanju i kućni tekstil i u zavisnosti od toga kakav tekstil dobijemo, mi to dalje sa njim raspolažemo, da li doniramo, da li ovde u radionici za reciklažu stvaramo nove proizvode, tako da to je neki naš primarni cilj, znači da probamo da damo neki svoj model rešenja polovnom tekstilu koji, nažalost, još uvek u Srbiji nije sistemski rešen. Osim ovog dela, da kažem, ovo je samo jedan od poslova kojim se bavi Ženski centar. Ono što je vrlo važno napomenuti, to je da su ovde zaposlene žene iz socijalno osetljivih grupa. Baš tako, jer naša ekonomska inicijativa je izvorno i nastala kao model za zapošljavanje žena koje nisu konkurentne na tržištu rada i evo za ovih 15 godina u okviru Retexa je prošlo preko 50 žena. Neke su podigle svoje radne kompetencije, neke su ostale kod nas. Ono na što sam posebno ponosna i mi svi kao tim da iz ovog programa su 2 žene sa invaliditetom ostvarile pravo na penziju. Trenutno u Retexu angažovano 5 žena, od čega je 4 žene sa invaliditetom.
I naravno moramo pomenuti i SOS telefon koji takođe funkcioniše već godinama. Naravno, program za borbu protiv rodnog zasnovanog nasilja se zasnova na psihosocijalnoj podršci ženama koje su u situaciji nasilja, ali ono što je naša ideja jeste svakako povezivanje ove ekonomske inicijative i pored naravno osnovne psihosocijalne podrške za izlazak iz nasilja i mogućnost za povećanje njihovih radnih kompetencija i angažovanje u RETEX-u. Da li ima možda još nešto novo što biste želeli da nam najavite, još neki novi projekat? Pa, kako da vam kažem, to su ciljevi za koje se mi dugo godina borimo, projekti dolaze i prolaze, ali naš cilj je u stvari da radimo na razvoju održivog prikupljanja i reciklaže tekstila. Hvala vam, Marina, puno. Evo, dakle, mi smo u nekoliko minuta pokušali da vam predstavimo zaista veliki posao, humanitarni posao, zatim održivu modu o kojoj se toliko priča. To su, dakle, sve delatnosti koje su redovne delatnosti svakoga dana ovde u Ženskom centru u Užicu. Dakle, da se vratimo na prvobitnu temu što se tiče reciklaže tekstila, dakle, za one koji možda nisu iz ovog grada, imaju višak garderobe i ne znaju šta će sa njim ili kućnog tekstila, možda je ovo prava adresa koju mogu posjetiti, donirati i učiniti neko dobro delo. Studio. Hvala ti, Marija, na ovom vrlo zanimljivom uključenju.